Samla jong kejalan yang ba Shillong. Kulai Shibo ni Father Richard Majang, ibolong Vicar General Jungi, ibadan berbor Hasanda Basendran yang ke Samla jong kejalan yang ba Shillong. Yai Father Edmund, yapi ki Lingdo Bora, yaki Sister ki Burda ke Jungi, yapi ki Pai Jong Blay, Klam dan Yotang Yano, bakal pangru yakini ke Samla jong Kedaisis Jungi Ibla Trai Sitong Man Penbit Penbiang Man Rakhe Ya Kani Ka Jing Kendo Lang Jong Ki Samla Nagaman Sim Jing Shirham Nagaman Sim Ka Bakaman Nagaman Sim Ka Bashamblay Ka Jing Kublay Ru Ya Ki Lingdo Jong Kani Ka Parish Ya Ki Samla Jong Kani Ka Parish Ibla Trai Sitong Kila IT Met Nagaman Sim Hagiduri Ka Per Man Pelong Ya Kani Ka Sing Ka Bajong Kapang jong ki samla hagani gijing kendo lang kade ka Eucharist bat ki samla naga gospel jong yones kelanang ka bandriu ka dekat sanfo a ukpu bangan ai ulang ka do janga naga benta ka jing im jong ka perthai bat hagani ka singi ka bangi rakhe bat pendan burang yo blay ubalong try jing Jesus Christ ubangi la yo priang menai mestep haga dur jong ka Eucharist bakut Bat ya kabangin sa pungkot ya kani kasi da kajigman ya sacrament. Kaban pen kaban pen bat pen syang rim ya ka kabangin ya ka kabangi pla, da kabangi syam, da kabangi mat, bat bangi yokta ya kajingker kru di jong blay. Laban ong da ki kmat jong kajingek, da ki kmat jong kajingek, bat da ki kmat jong kajingkerman. Kapang kabalasot na ka gospel jong yones kelanong shipo dekat shipo dalawan bapinyo jingim ka bapura apas dang ya kani ka convention nala kren ya ki delegates nala ai ki chingkren ka balingkot lesi ibadla bandon jimut ingi ibe ha ka singi Christmas habang ilay banpay ya shingoy ya ka balakha yu Jisu ha ki jing sinran lang jong Joseph ka Maria ki Revstad kinong ablang brad aba ki restart kilay ban jingo ban pay ban mani yung Jisu hag shingoy ha Bethlehem ki yung kulong Jisu ubatia uba piar lagi kiti palagi pay ro hagading pna aulong Calvary ya kabaw Jisu usya da kabaw piar ya lagi kiti ujung kabaw mo nado balong kulong hado ondo maklad no idakishin ki papaw shibar kadai kajing piar jingu ya lagi kiti ban bawan si kapertai da kajing keman da kajing ban IT la kajing kajing ban ong towan singa pi baro ki basitong ki bakiat jingket ngan penjat hayo pi kajing ajing jong Jisu kabdai malumala kajing ajing jong Jisu kabamdai ka basule tamjat kadai kalong pura nagbapura tam sama be ngide banyo yung new Jisu balong blay jungi uba ay ni nadong sidong ya kijing trang ya kijing nangkam pada kijing anggur ke jungi ladang isngap bahaya kijing ruai pada kikentin ki bala ruai sotenat ka kwaya alor ka team ka Eucharist bagi samba ka penlong ini ban pusan ban perkhat halor kanong rim jong kijing pha jong blay Yung Jisu siya kapertay hakadur jong kejimbang. Jisu lawan siya kapertay hakadur jong kejimbang na kabenta gibatkan. Nginang kenmao ban paidin biang hakapor jong COVID kakendai. Kumno ngina siyam jenjal. Kumno ngina siyam nanot ban yo ya kejimbang. Ngin haban yeng do lain ban yo ban kid ya kejimbang. Ngin haban yeng do lain ban yo ban kid ya kejingan kam ban penkedang ya kemet kejingin. Nidon sibun kapisa. Andre gijimbang kiduna menta pat habang ila yo ya kani kalat kalenti pat ni perkhat ni pusan baka kenong rem ka bapen kedang ya gijinglong met jingi kani gijimbang ki bani sultanat hal kedur ka per kani ka pen kedang yani na kebental jingi pat ka balang Katolik ka ilad ingi bangin priang yo Jisu hakadur jong ka Eucharist ka balong gijimbang mensid Jisu lawan hagadur jom jimbang kabalong ka Eucharist
daga bau besar ini daga met pada senang berjumpa ban penkedang ya kemensim kebalatang kadon ke kentin baong ke Eucharist kadai ke jimbam ya dibatangan kadawai ya dibapang kalenti syaka kerdop jong kebeneng ke Eucharist kadai ke jimbam ya dibatangan kadawai ya dibapang kalenti syaka kerdop jong kebeneng samla be penken mau biang yelede hakapor bagi priang ningkong ya ke komunian bekut hakapor bagi namdap sipausnan ni priang yau jisu ya ke komunian bekut nilai syagijing hikayam nilai syagijing penkre yelede ban priang yau niu jisu ubalong belai baim nilai syagijing hikayam ban soto kambah ya kini ke Eucharist kepada jisu tidak kishin ki bapau sibar ni riam lagi jan ke balik balai ban pen i basyabar basyapo jungi kadon ke jingku jong kadonu nginang pen ken mau ya lede bah kapor bagi priang komunian ni priang da ke jingkenan namar kali ke sin ke baning kong ke bagi priang yo Jesu baim Jesu haga Eucharist bakut har kadonu jungi dan ke bapo jingken mau ya kini ke jing priang komunian ke baning kong namar balai kali ke sin ke baning kong ke bagi priang yo Jesu ni dai ban penken mau sisu ya ketu kepor hadu mencang menne abangi wan bon sen ban priang ya ke Eucharist bakut nimla lese ban pom biang lagi tu ki jan ki balik ke bangi pom menswa namar boleh bangi lah he ngelasan henry ki jimbur ki jiperkhat jungi pat ke dai ban penken mau ya ketu kepor ke bangi priang da gejing kenan ni pendai lagi kiti bangi duai da ke jing jar jong ban sen ban ong kublai sibon ku Jesu bamelawan ha kedur jong ke Eucharist bakut lagi kemat jom ke pertai ngina mai iu Jesu ha ke sacrament ngina mai iu Jesu ha ke dur jom ke Eucharist bakut ka kemat jom ke jingai ngitip yau niu Jesu bangi priang namar balai ubusa yangi da kata kemet pada senam ke jubu kadai ke jimbang ke batangan kadai ke jimbang ya ke batangan samla be yelek kat bala bantur sejang ban priang ya kini ke Eucharist bakut da ke jing da ke jing kenan